Namar bakut ke jingil ka jong ke Portugal Cristiano Ronaldo persyai Colombia ha ke jingi kai. Anamla shu Lionel Messi bat Cristiano Ronaldo ban ya kynduh ha ke quarter final. Namar menta ia ke grup ke lalak ban job da ke Colombia da ke baka mai new point ke Portugal pat san point. Kumta ke jingil nanti jong ke Portugal kalper nak balak bani kynduh ia ke Argentina. Bat kila ban ye kynduh tang lada baro arliang kini kitim kila ban poi syaka final. Bat tong ini peki kita kitim kiba ke Portugal kala ban ye kynduh nang ne syakman. Bat thau historis sindan ka di Congo da ka balak ban pelem lai lewe kol ia ke Uzbekistan. Bat menta ka di Congo kalala ban qualify syakarau ko balai puar kat ba ke Uzbekistan pat kal syal net no na ka welcome. Bat shu habangi pai naga jing ka jong ke Croatia persyai ke Ghana ke Croatia kala ban job arleway kol. Bat umadrik ro le ban assist ke way ke assist ka baul kala long way na kita kirangil ka ubala temen tam ban yo assist ha ka welcome. Kumju ro ka England kala ban job arlanot kol ya ke Panama lang ba ka way ke gol bat assist now Jude Bellingham ka way ke gol now Harkin bat ka way ke assist now Saka. Ha kene ke grup L barok lai teli kitim kila ban qualify syakrau ke balai puar bat syal net no ke Panama da ka ba ke England ka job ia kene ke grup. Bat menta sak setang arteli hikiri ki bompat qualify syakrau ke balai puar ka bal khmil ti ba ke de ke Austria Algeria ne Iran an ringin sai pe andal kot ki jing le khai. Bat namar ba ke Portugal kalkut ha ke jingi khai persya ke Colombia ke Portugal mentakan sahab bani kun persya ia ke Croatia ha ke rau ke balai puar. Bat namar ba ke Portugal menta kawan ha ke kerdan ke baar kala ban ye kynduh saya ke Spain pan ha ke quarter final. Ku blai shibun wanam klik ban subscribe nak benta ki update thamai.